I pozdrav narode, nadam se da se svidio ovaj klip. Ako jesu, ostaje like, share i subscribe. I mi se vidimo u narednom klipu. I ako hoćete da nastavimo ovaj serijal, slobodno kažete. Znači, nije serijal, mogu da igram ovu igricu i dalje. I to bi bilo to. Pozdrav, like, share i subscribe. I pozdrav narode.